Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ekuseni noma Nazareth. Manje sizibatshelwa umfundisi umthetho waselethezini inkosi Busisa. Umthandazo wesabatha imini esabatha mayibe yinhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izilwane senkumbuzo izile nkumbuzo kaNkulunkulu. Amen. Tuzophephela. Besikuqe esibaningi kusemakhosi. Sengisele ngedwa. Kuyasinda ke manje kuyithi. Kodwa Nkosi ezinomhlaba. Wena umemile ngaphuma phakathi komzobaba. Nobaba mkhulu ngimemela kulomhlangano wakho oyingcwele. Namanje ke Jehova oyingcwele. Ngisacela kuwe uNkulunkulu okhokho bethu. Uthume ingilosi zakho. Uziphathise konke ofisa ngikukhulume kubantwana bakho. Njengoba belapha Nkosi bamenywe ungene emakhaya ngamakhaya. Uma memela kulomhlangano omhle kangaka kamaje. Lapho wehla izulwini ngomhla ka10 kumasho wehlela lapha eningizimu. Uzosifundisa indlela zokuya ezulwini. Nkosi yamakhosi ke ngicela ukuthi omdala nomncane ukuguqa kwami kungamoni esekibele ngemali engaka eza kuwe wedwa kodwa bese fike ekhishwa yimi nakhona lokho ngiyakwesaba Nkosi ngoba ngelinye la ngikhulumile phakathi kwethu ukuthi makuphuma yedwa la kuleli bandla ofisa ukuthi sibambelele kulo sezisambele kulo endaweni ekengena abayisikhombisa. Engikusaba ke Nkosi ukuthi mangiguqe kanje bese kubakhona oyedwa ngiwathola apha amandla ukulanda abayisikhombisa abazongena endaweni yakhe ngoba ekhishwe yimi. Cela kube ingilosi zakho Nkosi nendlebe ezizothi mayikhuluma oziphathise kona bese ngikuzwa. Cele nabo baba ukuthi bangigeqe indlebe ukuthi ngikwazi ukuzwa izwi lakho Nkosi. Manazareth amahle Nkosini. Angiqale ngokubonga kuqala. Ngiyibhimbi nje lokuzalwa. Futhi angazi ezulwini mangase ngiphiwe ukuthi angihlabelele ngingabaleka ngishoniphi. Ngoba sengahluleka ngancama sukela eminyakeni ngiqala ngipractice ukuhlabelela ngiyibhimbi nje. Ngibonga ukuthi bengithi noma ngilalele ukuhlabelela ukuthi siyahambisana yini ngizwa ngathi kunyonywana. Kodwa ekuphiweni kwami ngiphiwe ubhimbi. Sikhona inhliziyo ezulu nakunina ngiyacela futhi uthando. Ningithande bantwana benkosi ngalekelela.
silapha ke kulomhlangano esimenywe kuwo engifisa ukudlulisa mhlambe ngingaze kulahleke kodwa ngicela incwadi lapha emlandweni wenkolo Bible Exodus 23 verse 20 okulandela leyo kuze ngingabele ngikhuluma ngomlando uJehova bephambi kwethu ngiyocela kaJohane 3:11 Cela isibindi Nkosi Yezwele solo Bheka ngiyathuma ingelosi phambi kwakho ukuba ikugcine endleleni ikuse endaweni engiyilungisileyo ibheke ulalele izwi layo ngithanda leyo ndaba ibheke ulalele izwi layo ngicelile kuJehova ukuthi ngicela athuma ingelosi zakhe zize kimi ngicela ukuzibheka ngilalele izwi amen ungayicunuli ungafiki lapho ngicunula khona zinjalo ezithunywa kuJehova bese ngikhuluma kwakho ngoba ayikuthethelela ukona kwenu amen John 3 Ngiqinisile ngithi kuwe ngiqinisile ngithi kuwe siyakusho esikwaziyo nesikubonileyo sikuqinise kodwa anikwamukeli ukuqinisa kwenu amen Angicale ngokubongela kakhulu abangayigqokile ingubo emhlophe ukuba khona phakathi kwalomhlangano ngoba kuyafika kimi ukuthi njengoba la batshena abafowethu batshena odadewethu ukuthi uJehova ungene entabeni zasofudo base bebatshena ukuthi uJehova ngokuthini Ngibongela ke indlebe zabe ihlangane nemqondo zacha nathi ake siye siyokuzwa ukuthi ngempela uJehova ngokuthini sebefikile manje niyabona ukuthi hayi abantu abangaka
anginibongele inhlanhla enkulu leyo nami ke ngixoxe ukuthi ungani bentshene ukuthi uJehova wakhona indoda ezweni lakithi siyahamba emhlabeni fowashinga yayithunyiwe njengoba ngithunyiwe iguqe kule ndawo engiguqe kuyo ithi ngizwe insizwa zakaduma ubaba engumfundisi emabandleni lawa aKristu uthi kodwa insizwa zakaduma zazihamba zibabaza zithi kufike olandelwa izizwe kufike uJehova owushembe asimlandeleni sonke bese zibali imisebenzi esezibonile bese kuthi ngoba ngikhule nazo ngibuke nje nabanye ukuthi awu yini akusilela abafana bakaduma ithi ke lensizwa ngoba ngizoshushula isikhathi singabaleke angithi mangemsebenzini ekseni ngigibela ibhayisekile ngibuye ngalo ntambama ngangisebenza ngebhayisekile transport yami kwakuyibhayisekile ithi ngelinye ilanga ngathi ngiphume emsebenzini intambama ngo5 ngiyafika ibhayisekile lami liphantshile anginawo amapheshi kodwa ipumping nayo bhayisekile maliphantshile into edingayo nje kuqala kufuneka amapheshi hlala unamapheshi ngoba kufuneka uphala ufake ipheshi futhi uhamba ithi ngacamanga ukuthi konje ngizokwenza njani wabaleka uNkulunkulu kaBaba emqondweni wami ahlale sithanda sanga ukuthi kwase kufika uNkulunkulu kwalezi insizwa zakaduma ngase ngibuyele eceleni ngithatha ibhayisekile lami ngaguqa ngathi uNkulunkulu woduma nanti ibhayisekile lami liphantshile ngizolalaphi ake ngikhombise phela nami ukuthi uNkulunkulu uthi ngathi ngiyabheka ngafika ibhayisekile lami selinomoya uthi ngahlala phezukwalo ngalijaha leli bhayisekile ngifike emangweni ngithathe ngemangehla uma ngoba khona wehlayo imvamisa kube khona wehlayo uthi uma uphela kube khona okuvukayo uthi ngangithi mangehla kulo wehlayo ngifikelwe isipinde esikhulu ngoba ngifuna ukukhava lokho ophukayo ngiqhubeka sengibotha hayi alisavuma ukudundubala ngiliqhube ngiphinde ngilibheke ukuthi ngiliqhuba nje uma usekhona yini uthi ngalijaha umphelo ngathi mangene egcekeni ekhaya ngathi ngiyalishova sengegcekeni ngawubhayisekile lisenawo umoya bengihamba ngomoya kaShembe awu bhayisekile senawo umoya uthi ngangena exhibeni ngathatha amaphesha ami ngoba ngenza ukuthi ngiligebele ekseni ngaliphaya ngayifuna imbobo ngaliphesha ngalifutha ngase ngilala selilungile ibhayisekile ngingasalala ngentabeni uthi ngalelo langa ngambona nami uShembe uthi kanti lensizwa kaDuma iqinisile masithi uShembe uNkulunkulu ungakho ke nani nginibongela ukuthi nikwazile ukuthi nizwe ukuthi uShembe uNkulunkulu izolo kade siphezu kwentaba omhlangano siphiwe amanazareth sengikhumbuza thina sonke kaManazareth siphiwe umsa kaNkulunkulu ukuthi asingene ku2019 engekho onenxa nomunye sipho Sikwenza izinto zezulu ekhaya kungapha oqwathaza high flats Waqasha imoto abantu bezwe lakithi ukuthi bajahe ukongenisa umdedele emzini wasebuhleni baphuma ke kusemnyama ngo2-3 Mohammed bahamba kwenye indawo sokufona bangemumva hey le moto enihamba ngayo izikhwama beziphezulu azisekho
imoto ziyalandelana kodwa mazilandelana phela imoto zibuye zishiyana mase beyifica le ngaphambili lawo bayibona izikhwama sekho phezulu bajike baphinde emva bafune kusemnyama bafune emgaqweni abazithola izikhwama khona kuzimoleka ngesifama umama ufake yonke inhlobo yakhe empahla kodwa ngixoxela nina enze lapha nimenyiwe abafowethu nodadewethu ukuthi uzane uNkulunkulu nizobuza ukuthi uNkulunkulu ngani eso yonke into yami kusho umama kanje yonke into yami phakathi khadi lami pasi lami Nazaretha yami ngiphelele njengoba ngila ngehle ngenze njana ngiqhubeka ngobona sekusile ebuhleni base behamba azibofika ebuhleni mase kufika ebuhleni usefikelwa inhliziyo embi enye ithi akagoduke ngoba akasenayo uMnazaretha wonke uMnazaretha abekilesa sikwama akasenayo imvunulo lanayo isitwaba kuphela athuma wakhayi asase singenisa umdedele ngizokunika ngizogqoka lezi zami noma ngabe ezinkulu noma ngabe ezincane kodwa umpintsha lapho mntana ongenisa umdedele uphela ingqondo ethi mangena umdedele uzogoduka phinde ekhaya Mama buye kumdedele uthi ayikhona yazi lezulu kulo January wena othandile ukuthi angigqokise komuntu ongakayikhethi inkosi angiphinde ekhaya ngizokulandela ngizohamba phansi futhi nawe ngizongongena eKhanani ngoba wena othandile ukuthi angibe njengomuntu ongakaze ayikhethe inkosi angawugqoka uMnazaretha Njengoba ngila nje ngezala ngoba ngikubona ukuthi uNkulunkulu ngengiphikisaneke nawe Othi zwi ofanele insizwa ngakithi kaMaluleka ayithi ngixoxela kahle ngibiza amagama abantu esibawo angikhuluma uNkulunkulu wangale usuke abantu abangakholwa balithola leli postmende eligcwele yonke into balithatha balilayisha emotini bamefika ekhaya babotha likhiwe balivula bafika khona nomapasi khona nento ezishoyo ukuthi lo mama wakajile eshokozi kanje base bekhumbula lensizwa yaMaluleka ekholwayo naye iNazaretha ukuthi aseshokozi umngani wabo base bemfonela umngani wabo bathe kukhona izinto zakini la ozozilanda bayifanele insizwa vele ihamba endleleni nayo ijakho kuzongenisa umdedele yafika sithatha lensizwa yahamba nazo mayithi yasibheka isho umama wasethempele uqobo lo mama wami lo uwethempeleni bathi bona uzofika umemezele ngoba izinto zakini uzofika lapho umemezele ukuthi ake sazoyifuna uthi no ngeke umemezele ngizovale ngiqonde ngqo ngomnika ungakho kesila nje lento njalo amen usibushanga usaqhubeka usakhombisa mina naye ukuthi uNkulunkulu lweke sakubona mhla sifika kuseyiko namhlanje wafika uShembe ngo-1910 kuleli lizwe lasemambondweni eningizimu sehlelwa isibusiso esihle ubani ongasithanda isibusiso akekho njengoba sila nje silandela isibusiso ngiyagcizelela-ke ukuthi lo mhlangano umhlangano wethu sonke akekho umuntu okufanele ukuthi ngabe uhlele ekhaya uthumela umshumayelo ayimshumayelo ongiphathela la wonke umuntu akabele emhlanganweni sawuphiwe ezulwini asimukele ezulwini ukuthi saphiwa lo mhlangano uphelele unesimayo unemgidi unemshado unakho konke uNkulunkulu ehlanako ezulwini
okufanele uthi nathi esikhona kufanele siwugcine siwuhlonipha siwenze ubumhlangano oyimpumelelo nemnandi nesothi masiphuma sihambe sithwele izibusiso zokuthi besiye emhlanganweni. Ngeke bakhona inhliziyo esho uJeremiya inhliziyo yakhohlisa yonakele kakhulu. Uthi ubani ongayaziyo uthi mina Jehova ngihlule inhliziyo ngiphe iloyo nayiloyo njengokuhamba kwakhe. Ukhona lapha enkonzweni kaShemba Siphayona lapha ethi khona kuhle ukulalela ulenze. Ngiyacela Nkosi yamakhosi engathi wangipha ukwazi ukuhluza kahle. Ngabikho igama olikhiphayo bese ngililinganisa. Yonke imithetho yakho Nkosi ungenze ngiyazi njengemithetho yakho. Ngoba kuyahlupha kwesinye isikhathi ukulinganisa. Kukhona umuntu ayithanda into ngendlela yokuthi noma engathi uShemba ungayenzi lento ayenze. Sengathi ngangipha leyo nhliziyo enjalo. Kwesinye isikhathi ubona ukuthi mhlambe ngibona sengathi kuzoba yilona udumo, kodwa athi uShemba ungayenzi into, hayi ngizoduma kanjani mangayenza. Wakhetha insizwa zathunywa lezi insizwa ukuthi azihambe zishumayela zibabaza sithi nangu uMesiya usefikile mlandeleni bantu nonke. Wakhetha ingezwe lakithi zaziningi kodwa le ngikhuluma ngayo yinye yakwaSibisi la yidene eMalisburg. Yasithunywa ukuthi izoshumayela eMkhomazi. Kodwa sengikhuluma ngawe nami ukuthi asingene inhliziyo bantwana beNkosi. Methu uShemba ihambe lendlela. Noma ngabe uyibona inhle kanganani kodwa uyilinganisa ukuthi ngoba kusho umnini wezulu nomhlaba ukuthi ayihambe lendlela angihambi ngayo. Ngoba uthi ngelinye ilanga wakukhona umango wehlayo, kukhona umango okhuphukayo, uthi uma uqede wehlayo bese uthatha okhuphukayo, uthi ma ukhuphuka wehlushona phansi, uthi lapha phansi kwase khona iwehle zamathambo, kwakhona isilwane esasiqhamuka inkomo sidle, qhamuka imbuzi sidle, qhamuka umuntu sidle. Uthi kwathi ngelinye ilanga kwasuka indoda eneshawa. Nkosikazi awungakheli ishumbu ngizophumela lapha phezu kwentaba. Maqhamuka umuntu eshona ngala ngimtshele ukuthi ayihambe lendlela, uma uhamba ngale ndlela ngeke uwelele phesheya, hamba ujike ngale, uma uyofudu ngeke uthumele ofudu.
indoda yathatha ishumbu yaphumela phezulu yafika ehlala phezwethe waqhamuka umuntu oqhamuka phesheya weza wathi mefika wathi umntaka kaNkuluNkulu ayihambe lendlela uma ufuna ukuphumela ufudu phuma ngapha ajike athi ngiyabonga mntaka kaNkuluNkulu ahamba ajike khona azazofika kulomuzi uqhamuka umuntu athi awu wemntaka kaNkuluNkulu ayihambe lendlela abahamba ngalendlela abaphumeli lapha phesheya athi ilona lo hlanya engithe ngidlula le kwathi hayi usahamba kahle uma uyofudu uyobona ngohlanya ohleli phezwethe olubelubele lumemeza ashone phansi angaphumeli phesheya kuhle ulalela ulethe yashumayela nensizwa yakaMashase iyahamba ishumayela ithi mayiqhamuka emzini womuntu ikhokotho izinja iqhamuka izinja izikhombe ngomuno ithi ngegama likaShembe ifani nonke khali izinja siyoshona ngale zife izinja ziphele ifike emzini onengulube ikhombe ingulube esibayeni ithi ngegama likaShembe ifani nonke ingene ibabaza uShembe idlule noma ngabe uyayithanda into emnandi kodwa makuthiwa ezulwini ungayenziwa yithi noma bajabulanga kanani abantu emhlabeni kodwa mayengajabuli wasezulwini ungayenzi kusho kuwena mthetho nje omguqile amen yaqhubeka lensizwa beyilalela abanye beyidinelwa abanye ngoba ibulala inganga zayo neyangu zayo yabuya umhlangano wabuya yathi fika kuJehova ibezo zangasibisi ba athumane sibise mkhomazi wathi Shemba ngiyobabaza ukuthi uNkulunkulu usefikile pho wena wenzani wabulala izinja zabantu ngegama lami sibisi usuyenza lento bazokubulala abantu Nkosi yamakhosi ahamba usibisi afike aqale phansi enza umsebenzi ngoba umnandi lo msebenzi iwena aqala ngawo ukubona ukuthi njengoba ngila nje ngihamba noJehova wathi ngelinye ilanga kumnandi kunjalo wathi ehle ebhasini nanka amahashi nqwaba ayadla namba abantu babele belishala emzini belishala emzini akikiza amahashi sesukile ibhasi usibisi lahamba uza ngendlela akikiza amahashi aqonda kuye wonke umhlambi wamahashi akikiza baphuma abantu bamemnyango bakhala abantu abakhalayo bathi kodwa wenzeni umntaka kaNkuluNkulu bathi abanye ingcanga zethu ziyafa neyangu zethu ziyafa akabe uShembe wakhe phela afika mzungeza amahashi lathatha ishobe elinye lajijela entanyeni kaSibisi lamhudula atakadula amahashi uyabona ngebehudulwa ihashi liphakeme kusho ukuthi alimhudula phansi ulenga ngenyawo bathi akhaleti biza uShembe akusakhaleki kodwa ngixoxa ngoSibisi xoxa ngomthetho loguqile mayithi uShembe into ungayenzi noma ngabe imnandi kangakanani ungayenzi atakadula amahashi nalele limuke ngeshoba atakadula laqonda ngqo emfuleni emkhomazi ogcwala ngomoya laqonda ngqo lathi man uyahlabelela uyakhala umemeza uShembe hayi limukile lasho phakathi emkhomazi lathi aqaqa ke shobo wasalo sebeni lomfulu angena lodwa bayijabula abantu lapha abanye bayakhala kodwa bathi wenzeni umntaka kaNkuluNkulu bathi abanye ingcanga zethu sizingela ngazo uthini uShembe
Tintshova Sibisi ngusubulala ingcanga zabantu ngegama lami bazokubulala abantu baba Nkosi yamakhosi wabuya akusavumi kahle akhulume kade nimhleli makwabona ngeshoba cha yalimkhudula ngenyanga waguge icathulo noma imbadada ngathi wathi qhamuka kuJehova wathi Jehova uzalipha Sibisi Sibisi kodwa ungihluphelani yini ungenza umsebenzi omkhulu kangaka nginika umsebenzi omuhle wena wenza onzima ulibonile ehlongena nawe Mkhwamazi sengisebenza umsebenzi ngisho umsebenzi la ngiyoqaqa wena ishoba lehashi sengena nawe Mkhwamazi akhulunywa litophela nje Nkosi yamakhosi lendaba ngixoxela ukuthi asikhumbule sonke ukuthi noma ngamnandi kanganani kodwa ngikhumbuza wena kakhulu umfundisi umthethwa ukuthi noma ngamnandi kanganani ubufundisi kodwa ushembe mayithe ayihambi lendlela ngoba ngale ngaphansi kukhona isilwane esizokudla ungaphumeli phesheya noma ngalesanganana abantu bethe mase kufike lo mfundisi kodwa ma hamba ngendlela ushembe athe iyona okufanele uhambe ngayo ekseni kade kuthiwa kusho ulalela ulethe namanje kade kushiwo kuthiwa kusho ulalela ulethe hayi lo nyaka hawo esimnandi bantwana benkosi sibusise siphuke sona unyazizwe siyapha angizamanga khona umuntu ozondo omunye hayi kona manje cha uJehova wasithanda inyanga yezulu yathi ukhisimusi lo ngoba baba bethu nomama bethu babethi mabeguqile bakhala inyembezi njengoba kade esho umfundisi ekseni kodwa wafika wasesula inyembezi kwasihlukanisela ukuthi lawo ukuzalwa komNazaretha okufanele kujabule kuze kujabule ngisho amathamba akho yalinganisa ngegusha yathi bohla begusha ngisho ekhaya uze nalo la uphathe umlenze uhambe la igcekeni uhamba ushephula umlenze kuqhamuka umngani wakho athi umngani wakho angilumise uthi uyamnika umnike athi methi uyathatha uthi ungathathi luma ngubambile alume kabili udonse uthi liphe lakho kodwa ikamqobulo ekam elamadoda lilodwa akasiphanga lokho singanciphisi akasiphanga ukhisimuso ukuthi inkamu lamadoda alihlangane nekamu lomama uma sile komhlangano insizwa ayiyohlala nonkosikazi wayo akasiphanga lokho uJehova wasipha hayi ke lokho isingathi sokhuluma sikuzwile nesibone esiqinise ngakho ngiqinisa ngeke akufa ngoba kulo mhlangano ukhona wonke umsebenzi kaJehova ehla nawo ezulwini bazokhuleka baba bafundisi baba sicela isimoya asipho uJehova ungakho ke kufanele siphathe kahle abantwana benkosi lo mhlangano ngithi ke mina mangikhuluma kwelisesikhathi ngithi awukwazi ukuthanda izwe lakini ungazithandi wena futhi awukwazi ukuzithanda ungazithandi ukubuka kini uthi ngiyazithanda kodwa ungathandi ukubuka kaMthelo hayi ufanele uqale uzithande wena uthande ikini uthande izwe wakhe kulo uthande igceke lakini njoba sila nje fanele ngiyithande ngomthethwa ngithande izwe lakithi laseningizimu elehlelwa inhlanhla kamla ngabe la ngabe ngelinye ilanga ithi Nkosi kwakhona imizi yakhile
ithi lemizi yakhile ithe gaga ithi ayiphuze emthombeni owodwa babethi ma ekhaya evuka ekseni unkosikazi ethwala umgqomo emfuleni abone ukuthi nangomunye unkosikazi usengaphambili uyemfuleni bese hlehla alungise ekhaya ebelemgadile Uthi membothi weza bese thatho wakhe naye hlikele khona ngoba isiphethu ababekha kusona sasifike si aphuma amanzi besema mayisenele umgomo wodwa awakhe lo awaqede aqale phasa kuphuka ufike lo awakhe awaqede uthi babeshintshana behleli kamnandi kunjalo uthi namadoda ayiphuma ehambedla ukudla kwawo emakwabo lemhlophe emnyama ngaphandle emhlophe ngaphakathi ebambisene kamnandi kuhlelo kamnandi uthi ngelinye ilanga kwathi ebuya unkosikazi wathi uMasibanibani uyangedelela baba njengoba ade ngihambile nje ngitheni ngiyafika emfuleni ukhile wakha wasewadunga amanzi kuleli thiba abakha kulona encane ukhe wakho uMasibanibani wasewadunga ngaqala phansi ngalinda ukuthi amanzi azacwebe ngase ngiyakha mayisekhile yena sokwehla loya uyafika loya amanzi asekhona kodwa adungekile waxoxa into efanayo base bephila leyo mpilo lokuthi ufika eqala emanzini ufika wadunge uyafika omnye asedungekile si se ukuthi bonke labo mama bayadungelana amanzi akubona ukuthi uMasibanibani wafika wathi ngoba nomeselandela omunye ufika ngempela esewadungile nalo wafike wadungile bonke sebebizana ngalenhlamba ukuthi uMasibanibani ungidungela amanzi lamakhosikazi la ayangedelela asethi mekha amanzi asatshena nangami kanti nomunye usho njalo basebeyixoxa abakhwenyana babo sebeyinamathele lenkunzi yabo emnyama lentombi emnyama emhlophe ngaphakathi hey madoda khuzana amakhosikazi azosiqhatha ayakudungela umkama amanzi hawu kanti nakwena kunjalo nami bengithulile athi nomunye nami bengithulile ukuthi wonke lamadoda basawona ayidelelana ngoba seyisho kanje ebusuku indoda eyodwa yacamanga ukuthi ayikho angathi sizothanda ukuncipha ukudla kwethu konje sizokwenza njani angibambe kwayena umkami ledunga amanzi wavuka umkayo wathatha umgqomo wakhe waqonda emfuleni wathi mephuma ngala yaphuma indoda yaphuma ngala yahlaba ngejubane yafika kuqala emfuleni yayisincika ngesihlahla wafika umkayo woqala hawu amanzi adungekile hey hazi lamakhosikazi akazi uzothi mabani ngoba akekho unkosikazi wawalinda wayithi meyaluza lo mama eyaluza mhlambe phezulu la umkhamo ijike ngesihlahla le ndoda ijike ayifuna ibona unkosikazi kuthula
acweba amanzi wakhe wahamba wathi meshaya amagxathe ethi waqhamuka omunye unkosikazi lapha phezulu weza yadilika inyoni esihlahleni yehlele emanzini ayakhuphuka nje amanzi iyadlala inyoni emanzini ayakhuphuka amanzi iyadlala inyoni wathi meseduze le nkosikazi yagxuma inyoni yahlala phezulu kwesihlahla yathula indoda wafika lo mama wathemela isethukumu ngale ndoda yabanda indoda esihlahleni yathula indoda yathi thu wathuka unkosikazi uthuka unkosikazi wale ndoda eqhube ngesihlahla acweba amanzi wakha lo mama wahamba wathi mesha amagxathi enjeya yadilika inyoni yahlala phansi emanzini ayakhuphuka amanzi iyadlala inyoni wehla lo nkosikazi wafika wethuka lo wathi ngathwala ahambe yahlehla inyoni indoda yagoduka yabotha kanti sikhathwa inyoni sikhathwa inyoni kanti awurathi mase befika emini sebedla ukudla kwabo yathi madoda ukuze ixazululeke le nkinga asivukeni ekuseni sonke angabikho tshena umkakhe sihambe soqhube ehlathini sibothe umkabani lodunga amanzi kanti yazi yona benze njalo ngempela bayifike bazibonela nomunye wethu kanti inyoni ithi inkosi manibheka mana zathi kwakuyinyoni ngempela yini wangasiwi inyoni kwakuyidimoni ithi nani nibe ligadi idimoni lingangeni phakathi kwenu linidunge nibe nisuke emakhaya nizophuza kuleli chibi ithi ngoba ngazi ithi kwasamina izisho yona kwasayona ayinayo insipho yokuligeza leli chibi ithi uma usuka ekhaya weza la wafika wageza wadunga leli chibi uyoligeza ngane kwasayona ayinayo insipho enkulungwane phansi kwezulu ingeke senasi Geza Hipuma Nishona ila Ahusura Nasingi Soloku Nayo uqobo ayinayazi insipho ongathi mawudunge lesi siziba esiphume emakhaya ngamakhaya size kuso sizophuza kuso ukuthi singagezwa ngane hayi khonza izinto zezulu ngoba sila nje kumnandi kunoma mbani umnandi usuka mhla ufika ungakabhabha kusokabhabhadiswa ukhetha inkosi uthi ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni mama Nazareth kube mnandi kodwa kujike enhlizweni yakho ukuthi uzibone ungasahleli kahle esontweni ngisho ekhaya unkosikazi ugana kumnandi aqhawule kukuhle agana lotsholwe kumnandi ugaya impondo kube kuhle kube njeya kodwa ujika yena awona ngasamfanele ukuba kulungisi ngisho ngane umfana kukhona abafana bethu abasebene mjondolo abangasaya emakhaya ongathi uma ufika kubo ufike kucwebezela uxele ukuthi umfana uhlale emjondolo yini inkinga inhliziyo yakhe imthetho kusemnandi kodwa yinye into okufanele siyenze fanele sithandaze kuleli chibe lihle uNkulunkulu ozasikhupha usho njalo umfundisi kuseni wathi sifela ilona lo athi shembo ingcole ngicela ukufela la inhliziyo yami ngavumi khonza izinto zezulu Jehova ingcwele
cela usiphe inhliziyo ezingenamona inhliziyo enomona iyahlupha ndoda yayinamakhosikazi yayinonkosikazi yasithola umfana waphindwa yathola umfana yakhe umuzi wayo okahle normal hayi umhlobo akaziwayo okahle abantu bakhona sikwele sakhona isivalile izindlu njengabanye bathi kwethu la kagogo la kanjani ithanda ingane zayithanda umkayo kanti nomona ngicela sithandazeni kube yilona loyo ayithandaze inhliziyo yakhe ngabinawo umona kodwa ungabhekile ngizoxoxa kwakwisiphiwo sale ndoda uthi wayuvele ngalendlela wena ubheko wakho ngoba ngaba nomona okufisa kuba umthetho ungaba kanjani umthetho sevele khona umthetho kodwa inhliziyo ingakwenza wahlala wahamba unkosikazi wathi mahambile yasala le ndoda nabafana bayo kwahlala yaphathwa umkhuhlane yakhwehlela kanti sokungena ukugula yathi sigula indoda yayisibiza abafana yathi bafanele abamsondelana la basondela yathi ngiyabona ukufa sokungehlule mangihamba abantu abami ningakhathazeki nginishiye nefa elihle nelikhulu kodwa manje nifuna leli lifa abantu abami nibothi mase ningifihlile bese ngidila izindlu kwathula nje bamthule base bebhekana abafana wasuka umunye wakise awuyise usethulile wabiza omunye bamnesa uyise bamlungisa kahle base bephuma behlaba umkhosi wafika abantu bachaza ukuthi hayi baba sesishile kwase kufika isikhathi yasheshisa kwafika isikhathi bamfihla ubaba wabo kwase bathi bekline egcekeni kwase camanga omunye ukuthi hey masike sehlukana lo mfowethu kufika umona umfowethu ubuya kuqala afika idila izindlu bese thatha ilifa angibize secathunile hawo waqonda kumfowethu ngibothi singakehlukani asifanele sidile izindlu base bethatha amapeki bathi bafika indlu yakhiwe ngamablocks asemend plastered baqoqo obuzoqeda nini babiza iTLB khona umshini onebhakede ngombona ngaphambili baqasha bayihlale nje awaphansi kwalevela umuntu omshini akubonakala lutho ngathi mhlambe khona into abayibonayo nje ukuthi ifa liphakathi badlulela kwenye bathi uma befika beyogcina bafika bayihlaba uyabona lezi labo khonkolo abakhiwayo le malokishini kanti noma kuthiwa isitamkoko kuthi makhandwa amanzi ungena phakathi awu bayibona seyiwilindlu awu nayi nango semendo khonkiwe liyifa lapha bamnesa kahle manje hlaba kahle phusha kahle ezasala wedwa lento basebembiza ozomshayela bamholela imali wahamba ngoba babothi ngeke bayivule lento lebhokisi ekhona ngoba uzoba wesithathu inhliziyo enomona sho njalo iBhayibheli aseleni inhliziyo zethu singabi nomona maNazaretha silandele unyasi awu bathi bafika esivalweni isikhiwe ukhiye sowunerasti base bethatha ipiki bathi qebe kulingidi base bevula bobabili bavula amehlo ajahe phakathi bathi balunguza phakathi bafika khona iphepha nje isiqeshana esibhaliwe basijaha kusengabe yiliphi ibhenki esiya kulona noma yiliphi iplaza esolanda khona inkomo bathi balifunda iphepha nofunda ukuzimela Nkosi yamakhosi Jehova ngcwele ingilosi bozithume kimi ngibona seyibalekile sengicela nami Nkosi yezulu nomhlaba ukuthatha umsebenzi wakho wasezulwini ukubuyisela ezulwini lapho kade ngithunywe khona baba thibelihle ogezelo zethu siyabonga amazwi amnandi zaphiwa umbusi wenkosi izimbusisi
Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 38 Shiyagalolunye 139. Cela umbangeli Nsele waseMsimbazi asola isebelelo Nkosi Mbusisi.